Nalor ki laingut ki kluri lakai kriket bakan sai jong kari India kata Virat Kohli, MS Dhoni, Rohit Sharma. Kiban sekendu ya Messi bat kum juru Prime Minister jong kari India Narendra Modi. Henry ke bakam sengau tenat kadai ba menta sau klur ak film bakan sai tam jong kari India ya obasai kodru da King Khan kata Shahrukh Khan. Un sayolat bani kendu ya Messi India ha Kolkata ka khatlai tarik mentau na Disember. Kat kum ki khubor laong ba Messi un sawan yuk jar si India ka khatlai tarik hadu ka khatsan tarik mentau na Disember arhajar pusan. Ha ka ba ya kane ke jingwan yuk jar jong Messi si India la khodru dekat kotor ka ba mut ke jingwan yuk jar jong greatest of all time si India. Bat Messi hagane ke jingwan si India un sale jingo ya kisau teli kinong ba kata ke Kolkata, ke Hyderabad, ke Mumbai, bat ke Delhi. Messi balayo khur sab pratli ki trofi dang hakane katayo ke baladep. Hadin bolo job nagam ta ke Inter Miami hak MLS Cup playoff. Hak ba kalong ka ba Asia ya uno rang lekai football hak partai bandang la ban lim ya ka trofi jong Messi. Kum taru Messi hakne ke jingwan si India un sayolar banyak kendu ya Prime Minister jong kari India Narendra Modi. Bungut ki celebrities, bungut ki Chief Minister jong ki jela ki pair bat ke bakam sngo tenat kadai ba un se kenduru ya klur aklim makan sai tam jong kari India ya basat khot I da King Khan. Kata kemut ya Shahrukh Khan hak Kolkata ka khatlai tarik mentau na Disember Hasolek Stadium Kolkata. Kajing pen kre kalong kepala internet bha kat kum ki bala pau kilat sosial media bat kat kum banting burom yau Messi ha kini kidong ba kam tam ha Kolkata Hasolek Stadium. Bat ka kajing mentoy ha kane kajingwan ki kejat jong Messi India kataru tongen sei apej ha ki we pat ki khobor ki ban dangwan. Bat ka ba kam plah hangne ka deru bayagane ka jingwan yuk jar jong Messi si India la ai kerteng ru da kata ka gotor ka jingwan yuk jat jong utau greatest of all time kublai sibon.